Lezwi bangcwele baNkulunkulu lisichazela kabanzi ukuthi kumele simvumele uJesu abe isicalo nesiphetho sey'mpilo zethu, abe isicalo nesiphetho sokukholwa kwethu, sako konke esinako, sako konke esikwenzayo. Akekho umuntu ekumele abe ngaphambi kukaJesu. Akukho ekumele kube ngaphambi kukaJesu. Umndeni akumele ube ngaphambi kukaJesu. Impilo yakho akumele ibe ngaphambi kukaJesu. Akukho ekumele kube ngaphambi kukaJesu noma uNkulunkulu. Kodwa ngaso sonke isikhathi masithi intando yakho mayenzeke. Ngaso sonke isikhathi masithi siyayidela lempilo ngenxa yakho Jesu Kristu, ngoba siyamazi ukuthi uyabusa phezu kwale mpilo esinayo, uyabusa phezu komndeni wethu. Siwuthatha njani ke sibeke phambili umndeni esazi kahle ukuthi ukuphila kwawo kukuye. Bheka yena ophilisa umndeni wakho, bheka yena ophilisa lempilo yakho noma ophilisa wena, bheka yena ongumnikazi wakho konke unakho. Asideleni konke ke bangcwele baNkulunkulu, sidele impilo yethu yokona, sidele izinto zethu zonke esibeka ngaphambi kwaNkulunkulu, especially ithixo, ngoba sinezinto esithanda ukudlula uNkulunkulu. Kodwa nanamuhla izwi lakhe liyasho ukuthi kumele sidele impilo zethu, sikudele konke, sithabathe siphambane simlandele, ukuthi lapho uyakhona ngokwenyama kaJuda, lapho ungikholela khona Jesu Kristu, nami ngizoya khona. Simlandela ngani ngempilo yethu? Simlandela ngani ngempilo yethu yokukholwa? Simlandela ngani ngomkhuleko? Simlandela ngani ngezenzo zethu? Simlandela ngenhliziyo zethu? Simlandela ngamandla ethu? Simlandela ngamaphupho ethu? Simlandela ngezifiso zethu? Ngakho konke kwethu siyambonga uNkulunkulu namandla anigcine, aniphe ukuconda izwi lakhe neliconde ngendlela yasekhaya ezulwini. Bayethe kuye.